jewe mu nyuma narabaye mwana wo mwibarabara nyene jewe nta kazi ntarakora muri ubuzima bwanje keretse ko kwiba ko nako sakazi jewe narabaye mukarani ndikorera imizigo narafyatuye amatafari narabaye umuhede mu kubaka rero hariho umuryango wa ntoye uja kuntunga urabona ku maradiyo bari batugiriye propaganda ngo abasaya bari bazi ko nk'inkonde mfise nk'inko ndabifata ndabitwara igihe cya Leonardo Nyangoma asa n'uwadutaye aradutana urugamba. Bene data shuti z'umusaraba nagira ngo mufashe gusenga, hari amakuru namenye atari meza kandi muri iyi ndwi turimo cyangwa se muri igiye gutangura nagira ngo sabe ndabakomeye amashyi. Imbabazi TV gatatu turakijijwe, yego harimo n'abantu b'imbonisi batabitahura batanabyumva ariko turakijijwe. Namenye amakuru ko ingabo zishobora kwinjirira ku mupaka wa Kirundo zigatera. Menya amakuru ko ku mupaka wa Ruha ingabo zigomba kuhinjirira zigatera, kandi ntabwo ari izitera ziza mu Rwanda ahubwo n'izitera zijya i Burundi. Bisigure namenye amakuru ko muri Uvira ingabo zigomba kuhinjirira zigiye gutera igihugu cy'u Burundi. Kandi Amerika mu makuru na rose igihe byambabaje, Amerika n'umugambanyi birimo. Amerika ntishaka francophonie, Amerika ibirimo. Kandi barundi kazi mukunda igihugu cyanyu, na jewe ndimo kandi gene umuhamagaro nahawe n'Imana gusenga. Egome ndifuza ko rero twasenga Evariste Ndayishimiye akavaho adakuweho na RDF, akavaho adakuweho na M20, akavaho adakuweho na Red Tabara, akavaho adakuweho na FRN. Evariste Ndayishimiye wabaye imbobo ku kavideo wabonye mu gihe kitari gito, akabinyeshyamba igihe nanone kitari gito, we asa n'umuntu uri gukina n'ibintu byuko yumva ko bitashoboka nta nzira, ariko nyamara babyonga umuriro. Sahizi kuri video mugiye kurabamo hano cyangwa se muri bugende mubona, Tanzania iri mu myitozo n'u Burundi na FARDC. Video nayibashyiriye ko murayibona. Kongo yazanye inkoho nyinshi, mugabo umuntu biri kunyura ko niba ziri kugwa i Bujumbura, niba ziri kugwa Tanzania, niba ziri kugwa za Gisangani, aho sindatohoza, ariko hari umwiteguro w'urugamba cyangwa w'intambara mu buryo navuga ngo bwa nyuma, nka yandahiro Sultani Makenga yarahiye ngo agiye kurwana intambara ya nyuma, nka yandahiro niyo mbare yarahiye ngo agomba kubohora igihugu, ngo Burundi aho bigeze bukwiye gutabarwa cyangwa kubohorwa. Uburundi rero bwitambitse inyungu nyinshi z'Abanyamerika, bwitambika inyungu nyinshi z'Abanyaburayi by'umwihariko rero, ndetse butuma n'intambara iteba. Mu busanzwe ntabwo M23 yateganyije kurwana ngo igeze izi saha, oya, bo bari barapanze ko intambara izaba yaraheze mu ikubitiro rya mbere. Kandi ntago byari byarateganyijwe aya mabije yose, na Neva ntiyari yarateganyije ko izagera hano igeze. Neva nawe yumvaga ko agiye kurwana n'abantu biri butware, koko niba avuga ngo amasaha 2 yarasa u Rwanda, urumva ku muhari ku nyeshyambaho n'isaha ntiyari gushira. Kandi iriya ntambara yapfubiye Uvira, cyane dushimiye abanyamasengesho. Ubundi iriya ntambara yari igamije gushyika i Burundi igahirika CNDD-FDD ukuri kwami, ariko abanyamasengesho bararikanuye barasenga, kuko twe twanga ko amaraso aseseka, tunasenga twanga ko amaraso ava. Twahisemo gusenga cyane, tugize umugisha birapfuba.
intambara yari ihagurutse Goma iri yagombaga kurimbura u Rwanda. Turasenga, turasambuza, ababirosa babyeretswe, n'ubu harimo abakibitegereje ariko nta bihari. Icyakora nanone birakomanga, shitani urumva ntiyigendera agira icyo agendaho, kandi shitani ntabwo yatsinzwe ariko abantu bo baratsindwa. Hari intambara zabayeho ku bwa Buyoya, izo zirahera. Ku bwa Nkurunziza zibaho, zirahera. Ku bwa Habyarimana zibaho, zirahera. Ku bwa Perezida Kagame nazo zabayeho, zirahera. Urumva isi, Yesu yaravuze ngo mu bihe by'imperuka hazabaho ibihuha n'intambara n'ibiteye ubwoba n'ibishyitsi. Pesa mandoki osine mikanda toko tawanda tobare bango. 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 Bisola bango toyo kalakate pesa mandoki. Bisola bango toyo kalakate pesa. Generale. Kandi ibi byose bifite ubusobanuro, bifite isiguro. Noneho nanjye musengere koko buno ikindi kintu cya kabiri navuga tugomba gusengera dushyizemo inkomezi. Ibi ndabivuga n'ijwi rituje, koko niko narongowe, niko nayobowe, niko nabwiwe. Imana idutabare. Niwitegereza hari abasamuragwa, hari abasokuru bahanganye kandi bose bafite imbaraga. Nje rero Profete General Martin nk'umuntu wiyemeje kurwana n'abasokuru, nkarwana n'abasamuragwa. Bafite amasengesho menshi bahawe, bafite abapfumu benshi biringiye, ariko ibyo bintu byose ndiyangaje shaka ko Kristo niba twishimira ngo tubajya nk'abajya umutsima cyangwa ubugare, kawunga ya mihogo. Uyu munsi wa none rero mbwira abantu ngo nicyo gusengerwa, tugakemeya. Nta n'umuntu ugomba kwiyimika ukwezi cyangwa amezi. Buriya kurangara kubi Isiraheli yabayemo n'abandi bantu bavugishijweho n'Imana, nuko ukerererwa ugatinda mu butayu cyangwa se ukagira ibindi bikurangaza. Niba wari gusubizwa mu kwa mbere ukazasubizwa mu kwa 12. Ntabwo geri ibyo mbamo rero. Nta muntu ugomba kwiyimika n'umunsi umwe, nta muntu ugomba kwima ingoma atari nyeneyo. N'ukwezi kumwe twaba duhombye, n'ukuri ibara ryaba riguye. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo haba abasokuru, haba abasamuragwa, nta n'umwe twemereye kwima ingoma atari Kristo urambuye icyo kiganza. Kandi dufite Mwuka Wera uverifiya, ucekinga ko ibyo bintu bivuye ku Mana. Yesu Kristo nashimwe cyane. Rero icyo nacyo ni ikindi. Koko uyu munsi wa none u Rwanda rwariyubatse. Navuga ngo u Rwanda rurubikiriye cyangwa ruraraririye ku Burundi na Tanzania, ko hari igihugu kimwe muri ibyo gifite kuba cyatinyuka kikarasa umusirikare wa RDF cyangwa kikarasa ku butaka bw'u Rwanda. Isasu rimwe gusa ibara ryawe. Bazafata icyumweru kimwe Burundi babukubite hasi, abarundi bamwe babakubite mu gisoda bitoza,
hama bambuke Tanzania, kandi Amerika izaba iri imbere iri n'inyuma. Koko Amerika mu bintu idakeneye, ntikeneye Kongo kwiguma kuyoborwa kuriya, ntikeneye Burundi ko buguma kuyoborwa uku, ntikeneye na Tanzania kwiguma kuyoborwa uku. Koko ibi bihugu bibangamiye inyungu z'abantu benshi batandukanye. N'amakuru nk'ibiye ku Mbabazi TV gatatu tunagushimira kutangurana natwe no kubandanyana natwe, ukande subscribe, ukore like, igitekerezo cyawe muri comment, cyangwa nawe ibyo waba uhagazeho ni ingenzi ku makuru waba uturusha cyangwa waba ufite dusangiye. Bityo rero urumva ko dufite akazi katoroshye, kandi ibyo byose bisabwa gukorwa muri iyi ndwi n'iyitaha. Tugomba kuba dufite itsinzi iyi ndwi n'iyitaha. Tugomba kuba tuzamuye idarapo ry'Umwami Yesu ko yatsinze izo mwempu mbi zose. Buno rero ngira ngo RDF igamiye amajanja, FDNB igisoda cy'u Burundi, navuga ngo nacyo buno yenda harimo akajagari bimeze uko, abapotereye muri Kongo, abari guhunga igisoda, itegeko ryo ku ngufu. Iyo abantu utangiye kubatwara ku ngufu, nimuza kureba muri iyi video uraza kubona abantu barashonje, ubateruje ipoto, biriya biti binini by'amapoto. Abantu barafite ibibazo by'imirire, ubundi njye utangaburiye ntukwiye no kunkoreza ingiga nk'iriya y'igiti cyane. Niyo mpamvu nta musaruro bigira. Niba nta mahera umuhaye ahagije, nta mpuzu umuhaye, nta bikoresho, nta byo kurya, nta byo kunywa, no kumukoresha uburetwa nk'ubwo, nawe bikora nabi, para raporo y'umusaruro byari gutanga bigatanga undi. Buno rero tuvugana ngira ngo Tanzania yo yararwanye muri Kongo, Burundi bwararwanye muri Kongo biratsindwa. Sahizi Samia Suluhu Hassan urabona ubu ngubu n'ubundi asa n'umuntu wabacitse cyangwa se utaranabacika, hakirima agahwa mu kirenge, kuko abatanzaniya batamwumva n'akantu na gatoya. Inzira byanyuramo iyo ari yo yose kumuhirika ku butegetsi ni lazima. Uburundi Evariste Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye nk'umuntu wabaye imbobo cyangwa se umwana w'ikirara, nk'umuntu wabaye mu ibarabara akagira ingeso zimwe na zimwe z'abana b'imbobo mwese muzi. Mwumvise n'ukuntu ngo banywaga urumogi bavuga ngo vuta ni kuvute, buriya yarunweyeho. Niyo mpamvu ati ngo isonga imeze uko. Mu kwihaya kwe no kwihayagiza kwe yabeshye abenegihugu igihe kirekire. Inzira zose rero byanyuramo Ndayishimiye bakamweguza. Nta murundi uzajya inyuma ya CNDD-FDD bajya mubona birukanka inyuma ngo bari mu mugambwe, ngo bakunze igihugu, ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nta na evrigire iyo kugwanira igihugu bafite. Icya mbere kurya ruswa n'abamberiza imbonera kure zose. Nk'ubu hari umuntu wampaye andi makuru arambwira ngo mu Burundi hari abasirikare bagera ku 1000 binjiye kubera ibiturire, bama 200 ku 1000 bambaye impuzangano za FARDC, bavuga iringara n'igiswahili. Kubera ko Burundi bwemera Kongo kandi bukabita abavukanyi, je yanyihereye liste numiwe kandi byanambabaje. Abasirikare bagera mu 1000 bama 200 ubu bwiwe yimenyeye uko binjiye,
uko bigishijwe, amabwiriza bahawe, imyitozo bafite, bose bari mu gihugu cy'u Burundi. Aho rero iyo urusasu ruvuze, imodoka iratambuka bakayirasa, umuntu ukomeye yahita bakamwica, ukabwira ngo ni abarundi babikora kandi ari abanyamahanga babikora. Igihugu cy'u Burundi kirimo abanyamahanga benshi cyane, ariko bamwe ni maneko, abandi navuga ngo ni special force z'ibihugu bitandukanye. Abwirwa benshi akumva bene ikibwirwa ni iki, ni icyumva, ikibwirwa ni icyumva, icyerekwa ni kirabo. Aka kajagari muri kubona mu Bugande kubisa umuke babayirenza urugo kari kototera i Burundi. Iyi ntambara ma 20 yayiteguye imyaka n'imyaka, ariko sahizi Tanzania irahubutse, byambabaje, Burundi burahubutse, birababaje. Iyi ntambara ntabwo bashaka kwihagarara, bashaka kwibandanya. Kisekedi ayoboye manda imwe, abandi bamaze imyaka n'imyaka mu mashyamba. Gufata rero intambara utateguye, udafitiye bije, ukagenda uvuga ngo bariya ngo uragendera ku makuru wahawe ko ngo uhita ubatsinda, navuga ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Musenge, abakobwa banyu batahashirira, abasore banyu batahashirira, urwaruka rwanyu rutahahonera, kubera ko shitani yacukuye imva nini. Nimwibaze namwe, iyi ntambara iri gututumba, iyi ntambara iri guhuterwa, iyi ntambara yahanuwe isohoye, byaba ari akamaramaza, ariko ntigasohore mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Navuga ngo Museveni buno ari mu mazi abira, ndayishimiye ari mu mazi abira, ndayishimiye afitanye ikibazo na Kongo cyuko mu masezerano yemereye Kongo ko azirukana ma 20 byaranze. Ndayishimiye ubwo ari gutereta Tanzania ashora utwe nibye nabe, ndetse yinginga prime niyo ngabo ko bakisuganya bagatsinda u Rwanda, kuko bo bavuga ko barwanye n'u Rwanda. Ese mubona biri bukunde? Kandi iyo umuntu yagutsinze u Rwanda noneho ufite ubwoba, ingabo z'u Burundi ntabwo buno zigaruka ku rugamba ziri kure, n'ubundi nibahagera ziziruka, n'iza Kongo ziziruka, n'iza Tanzania ziziruka. Shereka ahubwo ubu ma 20 iteye Tanzania personnel, kereka ma 20 itera u Burundi personnel, nta handi hantu bakatiye. Koko buno u Burundi, ingabo z'u Burundi zimaze kumenya izi ngabo za ma 20 cyari cyo, Tanzania izi ma 20 cyari cyo. Iyo umuntu mwarwanye rimwe akagutsinda, kabiri akagutsinda, gatatu akagutsinda, nubwo bakubwira ngo subirayo uzamutsinda, ujyana ubwoba nshuti yanjye. Rero twe ntitwifuza ko mupfa. Nukuri ndasabye abiyiriza ubusa, ndasabye abasenga saa 9 z'ijoro, abasenga ku mugoroba, abasenga mu gatondo, twese iriya ni gari ya moshi wabonye ishaje itwaye ibifaru by'abakongomani n'amaburende n'izindi modoka zitandukanye n'ibikoresho. Siriya gusa, hari n'indi, byose ntago hano twabihanyuza. Nagira ngo nkumenyeshe, nagira ngo nkubarire ko Samia Suluhu Hassan, nyakubahwa perezida w'igihugu cya Tanzania, nyakubahwa perezida Paul Kagame igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, bashobora guhurira mu rugamba mu buryo bumwe bubatunguye, ariko Imana yo itanze imburi kare, igabishije hakiri kare. Bose bari mu myitozo karundura, bose bari mu magambo akakaye ateye ubwoba. Biteguye rero guhuriza icyo gisirikare RDF, FDNB na n'iki gisoda cya Tanzania ndakibagiwe kitangwa ikigashi. Mumbabarire nk'umuhanuzi, mba nanga gutwara n'iminota myinshi, ariko ibyo bisirikare bitatu by'ibihugu bitatu nukuri abasenga bumva mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi n'Igiswahili, France, English, musenge dukemeye icyo nakita izo mpemu mbi, cyangwa se uko kwifuza no kugomba no gushaka kwa shetani. Kandi hano harimo abana mu ntambara batazi iyo biva niyo bijya,
harimo abantu badafite experience mu by'ingwano batazi iyo biva n'iyo bijya, ari naho turi kuvuga ngo hakorwa iki. Rero urabona ko mu Burundi abasamuragwa bose bari kwiyegeranya, abasogokuru bose bari kwiyegeranya. Ntabwo aba bantu bazahuza umugambi wo kurwanira igihugu, kubera ko buno hari uri kubishyiramo imbaraga kugira ngo ingabo zisubire muri Kongo, hari n'abandi bazinze amaboko yabo bati zirajya kwenda yiki. Urabona Vedaste Ndayishimiye, niba mwabibonye mu kavideo, yakoranye n'uwitwa Nyangoma birananirana, bagendana n'uwitwa Niyombare birananirana, bagendana n'uwitwa Kaciye ubwenge birananirana, ubu na Reveriyane byananiranye, n'abandi abarundi muzi jewe ntazi. Bisiguye ko kugira ngo iyi ntambara bayishyire ku rwego rumwe, ku izina rimwe, bahurize ku mwanzi umwe, ntabwo ikibagihurizako, ahubwo bo bahanganiye kugira ngo baba abaperezida. Neva ashaka kwikuraho igisebo n'igisuzuguriro M20 yamuteye. Harimo ababidefanda ngo M20 ngo ko nayo yatsinzwe, ngo ko nayo yananiwe. Mugabo nimumbwira agace na kamwe Burundi bwafashe buha Kongo, mumbwira agace na kamwe Tanzania cyangwa SADC cyangwa yase yigeze ifata ikabwira Kongo iti nukuri twaragwanye dore tuguhaye igice iki niki. Nukuvuga rero uwatsinze ninde? Niba ari u Rwanda rushyigikira M20 rwatangiye rutsindana n'ubu ruracyatsinda. Niba ari M20 irwana mu gatwe kayo yatangiye itsinda n'ubu iracyatsinda, kandi yirakomeje. Kandi niba hari ikintu mutazigera mutsinda ni M20 cyane rwose. Niba hari iturufu mutafite no gutsinda iyi ntambara. Mu ruhando mpuzamahanga Ndayishimiye asaba rifuti. Perezida usaba rifuti kugira ngo agire ijambo muri Amerika biragoye. Perezida ugera muri Amerika agapfukama bamubaza rimwe agasubiza 100 ntiyihagarareho n'umunsi umwe biragoye. Uyu munsi wa none rero no guhagararira inyungu z'abanyamerika muri Afurika ntabwo Ndayishimiye yabishobora, ariko Kagame yabishobora. Guhagararira inyungu za Amerika muri Afurika ntabwo Gisekedi Kirombo yabishobora, ariko Kagame arabishoboye. Ni ukuvuga rero na Amerika mu mikoranire no mu gukorana ntizimye. Ni ukuri musenge iyi ntambara tuyitsinde, twebwe dufite ubushobozi buruta ubwabo. Abajenerali bo bari tayari, abaperezida bari tayari, abagaba b'ingabo bari tayari, inkoho barazikuyeho ivumba kavu, biteguriye kwinjiranamo bakarwana intambara ya nyuma, umwe mu nyungu z'undi mu nyungu ze. Hano rero ngabishe ku Mbabazi TV 3 mwongere mudusunikira amasengesho turi kurwana intambara ya nyuma nanjye cyangwa se nanjye. Iyi ni intambara ya nyuma ko tugomba kuba dufite itsinzi mu minsi mike cyane. Ku Mbabazi TV 3 tukajya tuvuga ngo hozana hozana hozana. Turi mu ntambara ya nyuma, ninge barutaravugira ijambo. Iyi ni intambara ya nyuma rero turayitsinda ku kabi nakeza. Mbasabiye umugisha ko mwemeye gusenga. Tugiye gusangira iri jambo dusanga kuva cyangwa se kuvayo 34 ikigabane uhere ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka aha Mose ibindi bisate by'amabuye biriho amategeko. Uwiteka abwira Mose ati wibarize ibisate by'amabuye 2 bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere. Wowe urabandanya, ariko ndakurangiye nyine yenda se aho tugiye gushingira inyigisho yacu y'uyu mugoroba. Imana iguha umugisha. Sisubira inyuma uko Mose yatangiye murakuzi, sisubira inyuma uko urugendo rwa Mose rwatanguye nuko rwashoje. Urugendo rw'Abisiraheli kuva kwa Farawo ukazaza ukagera i Kanani mu isezerano muraruzi. Ahubwo buno ndavuga iri jambo rikurikira. Bibiliya yivuze ivuga urugendo Abisiraheli bari kugenda iminsi mike rwababereye iminsi myinshi. Shetani hari ukuntu abona uri umunyamugisha akagutega kuzerera mu butayu. Niyo mpamvu ntangije iri jambo kugira ngo uyu mwaka abantu basubizwe batarinze kugenda inzira ya kure. Iyo umuntu ari kuva mu bwiza ajya muri vire
hari ukubwira ati aka kayira ni aka hafi gashika vuba. Umuntu ari kuva i Kanombe yerekeje za Nyabugogo mu mugi vire hejuru ku Muhima, hari ukubwira ati iyi nzira ni iya hafi. Abantu baba mu mugi baba bazi inzira za kure n'inzira za hafi, ibyo bita kuzenguruka cyangwa guca hafi. None natwe twarasezeraniwe mu nzozi, dusezeranirwa mu ijwi, dusezeranirwa mu ijambo. Imana ituganiriza byinshi, turanyura hehe kugira ngo dushyike mu isezerano vuba. Kandi buno ni ugutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri, ni umugani w'ikinyarwanda. Ubu uyu munsi wa none tekinoloje turimo niyo ibintu byakorwa vuba, hama tugasahiriza hamwe ibintu bikarushaho kwihutishwa kandi bigakorwa icyarimwe. Dushingiye kuri Kristo wasenze iminsi 40 n'amajoro 40, yashoboye gucungura isi yose icyarimwe, kandi acungura abavutse mu gisekuru cy'isezerano uhereye muri Matayo, ndetse n'igisekuru cy'abambere. Nibyo rwose isezerano rya kera n'iry'ubu amaraso Yesu yagize ubushobozi n'ubutware. Yesu ntabwo yabanje gusengera umugabane wa Afurika, Aziya, Uburayi, Amerika. Ntiyabanje gusengera Burundi, Rwanda, Kongo. Ntabwo natwe rero mu masengesho turimo, mu kwigisha turimo tuvuga ngo we don't need, ahubwo turavuga iri jambo rigasubiza ibintu byose. Mungu asifiwe sana. Nimbivuga uko icyo shatse kumvikanisha niki, nuko Yesu yafashe amafi 3 agahaza n'imitsima niba atari umwe nayo yari 3, agahaza abagabo 7,000 gutabariyemo abagore n'abana. Urumva nitubura ni ibintu byitwa guhingura nyine ubuhinga bwa none, cyangwa se gukora ibitangaza. Natwe kandi turabaragwa bisezerano ko ibintu byacu bitagomba kugorana cyangwa ngo bibe biruhije, ahubwo bigomba kuba byoroshye. China Rwanda ribarikiwe. Navuga rero ngo ciye bugufi mu nderuzo y'amasengesho twese turi gushyiramo abantu muri iyi nyigisho n'ikibwiriza ndetse n'ubuhanuzi ku Mbabazi TV 3. Navuga ngo natwe dukeneye inzira ya hafi, kandi inzira ya hafi si icyaha. Narindi gutanga akarorero, Yesu yageze ahantu kugira ngo abwire umuntu ngo ni mu muterure mu mute mu mazi nawe akire, arababwira ngo niyikorera uburiri bw'atahe. Ubwo si yo si inzira ya hafi. Yesu ari kwigendagendera, umuntu amukoraho ari mu mihango yaranze guhagarara, ako kanya ahita akira. Ubwo si yo si inzira ya hafi. Yesu abona ngo umusirikare araza aramubwira ngo akana kanjye karagwaye kandi kararembye, kandi afite ingabo iyo nzibwiye ziranyumvira, iyo imwe nyibwiye ngo cahicaha. Rero nawe niba koko uri ingabo ifite n'izindi ngabo ikoresha iyoboye, uri umusoda nk'abandi, tegeka utume ingabo zawe utiriwe ujyayo, ndi umunyabyaha. Yesu aravuga ati mbonye uwizera, ntiyiriwe ajyayo. Uyu munsi wa none ni tekinoloje, ubu ndi kubwiriza, wakabaye uza nkagusengera ariko si ngombwa kuza. Nakabaye nkusanga aho uri nkakubwiriza nkagusengera, si ngombwa konza. Ahubwo birahagije ko mvuga ijambo ry'Imana aho uherereye ukaryumvisha amatwi abiri, kandi rikagukiza rikakubohora. Buno rero inzira ya hafi natwe irashoboka ko twasubizwa. Inzira ya hafi ndi kuvuga ni yake. Niba umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi akizera gukizwa umutima ndetse n'umubiri, guhabwa umugisha nta kindi bisaba. Ibi bintu by'uturimbi shitani yashyizeho abantu bifuza kujya i Burayi akagwana nabyo imyaka 5 imyaka 10, mpamenya ko ubwo ari ubutayu uri kuzenguruka. Umuntu yifuza imodoka cyangwa inzu cyangwa umugore cyangwa umugabo cyangwa urubyaro imyaka 5 imyaka 10, ubwo n'ubutayu uri kuzenguruka. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, intego y'ubutayu shitani yabagambiriye kukuzengurutsamo ni ukugira ngo harimbukire, ni ukugira ngo inzoka zihagukomorere. Iyo umuntu atinze mu butayu arasambanwa, anywa inzoga, ariba, aba umuvugabutumwa w'indyarya, w'umubeshyi, w'umunyabinyoma. Donc kutinda mu butayu ibyago niko bihagusanga. Ngarutse kuri iri jambo dusomye, nuko wabonye ko mu gutinda mu butayu kwa Abisiraheli, Mose yavuye kuzana amategeko mashyashya ya mbere meza, ngo asanga babaje inka barambiwe bari gusenga. Uwiteka afashe ubuhanuzi bwose nahanuye abubasohoreze, nukuri ndapfukamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri abibasoreze. Mwahita mugwa muri abanyantege nke, bitebye mwagwa. Ntabwo yasanga kwizera kukiri muri mwebwe. Ciye bugufi dusengane, wizeye inyishu, wizeye igisubizo, umukama kumpezagirira. Sasa
mu buryo bwihutirwa kandi bwihuse. Uyu mwami wacu Yesu Kristo ubwo aho naringeze ni urwo rugendo rw'ubugaragwa ngo Musa ararakara amategeko ayakubita hasi, nuko ngo Uwiteka aramubwira ngo ibariza ndi ameze nk'aya mbere nuyanzanire ndakwandikiraho hamugenda ukomeza urugendo. Urumva ko nutakwambuye aragukereza. Mungu asifiwe. Rero gukerererwa si icyaha Yesu adushyiramo, si n'icyo Mwuka Wera agushyiramo, si n'isomo rivuze icyo rimaze, ahubwo ni Shetani ifite uburyo iriganya abantu igacanganya ibintu, ukaguma uzarira ugatinda mu ikorosi ukaba wanahamburirwa. Abo basimbutse ubwo butayu abandi barahagwa, bageze imbere nabwo biragorana kugeza ubwo inzoka zihabaririye, bamwe barapfa abandi bararokoka. Uyu munsi wa none navuga ngo tugeze 2026 y'umugisha. Witeguye umugisha no guhabwa umugisha, Imana iguha umugisha. Niyo mpamvu buno rero ni mpanura n'indirimba nisenga buriya butayu abantu banyuzemo n'ubundi abandi bapfiriyemo, twese buno mu izina Yesu Kristo turabakandida bo guhabwa umugisha na Data na Mwana n'Umwuka Wera. Haleluya. Ngaho rero ndatura muri uku kwezi ko watsinda izi nzoka ntizikwicire mu butayu, watsinda kurambirwa cyangwa guteba, ntiwiyahure, ntugwe muri ubu butayu, ntuvumwe, ntuhasiga ubugingo cyangwa agatwe kawe, ahubwo Imana igufashe n'umwami wacu Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Mungu akushindikize katika jina la Yesu Kristo, asaidie mikono yako, wende akuongoze salama, ufike salama Kanaani. Ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Sasa niwitegereza akaga n'ishyano byagwiriye Abayahudi, nuko baganiraga bavuganaga, umwe akabwira undi ati twabibwiwe 2020, twabibwiwe 2010, twabibwiwe muri 2000, twabibwiwe mu mwaka 1800 none gasha aha nyene kweri buracyafite ibyizigiro n'ibyiringiro. Profete Marite General ngiye fite ibyiringiro, nawe gira ibyiringiro. Igiti kiratemwa kigashibuka, kutamenya twaranyazwe turamburwa, ariko igiti gikora mu jisho rimwe, ntabwo gikora mu jisho kabiri. Ngiye ndi gardiye nkaba n'umukinnyi muri kote y'iburyo na kote y'ibumoso, hagati rwose tugomba gutsinda biguma byoroha. Rero Yesu yampaye kuba nahagarara mu rwego rwo kugira hatagira igitego cyinjira mu Baheburayo cyangwa mu Bayuda n'Abayudakazi. Imana ikumera umugisha niba wizera ijambo ry'Imana. Inzira ya hafi narindi guhanura, niba wizera natwe turemeza kandi turizera kandi turasaba kandi turashikamye mu izina rya Yesu Kristo gutsinda no kunesha kubw'ubutware bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nagira ngo sabe kandi shimitse shikamye kugira ngo wizera wese ahabwa aya masezerano asezeraniwe, nta na rimwe rivuyeho mu izina rya Yesu Kristo, kuko Yesu yarabambwe asimbura ya nzoka mwabonye Mose yari yamanitse mu butayu. Hari indirimbo nkunda y'189 muri kantike z'ikirundi, kwizera kwizigira Imana, ni nayo ngiye kuririmba. Hama tubandanye twerekeza no ku musozo, ivuga kwizera, kuko ndi kwigisha ijambo ryitwa kwizera, ndetse no kugwanya impwemu mbi ibwira abantu ngo biracitse, birarimbutse, biranze abantu, bigatuma ubutayu babuzereramo kandi bari mu murongo, bari mu kuri, ibintu byari bimeze neza, bo ubwabo bakabyisenyera kubw'amakuru bo bahana ngo twaravangiwe, twarasaze. Zokwama kwizigira zikutazomemukira, inara mukangowe zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha
mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa murikirwa n'umucyo namwe mu Imana yera iyanjana sinema izigira umwami wanjye zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa uko bukeye nzama zizigira umwami wanjye mu bizomba ko byose zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa ngo Mana utuyobore uko wayoboye Abisiraheli ukabageza i Kanani ngo Mana utuyobore data kurinda uburiganya Abisiraheli bahuye nabwo muri ubu butayu igihugu ntigikerererwe cy'u Burundi ngo kijye kuzerera mu butayu gisubizwe uyu munsi nawe personnel peke yako usubizwe uyu munsi kandi na jewe subizwe uyu munsi dusabye Kristo inzira ya bugufi koko tumwizeye tutarinze kwikebagura tutarinze kuduga kumanuka gukikama ngo tuzenguruke imihanda yose dushaka ibisubizo aho hagaze aho uri wizere koko nta na hamwe Yesu yigeze aburira igisubizo aho yarari niho yakiboneye aho bamusaba igisubizo niho yakiboneye wivuga ngo igisubizo kiri hara cyangwa hari aho kirahuri ahubwo Uwiteka akikurose kandi akiguhe kandi akiguhera ubuntu usubizwe mu izina ry'Umunyanazareti kwizera kurarema kwizera guhimbara Imana kandi n'ubugingo n'umugisha Mwami Yesu ndagushimiye wasohoreje amasezerano basogokuru mu isezerano rya kera n'iry'ubu uturinde kuzerera mu butayu uturinde Satani uteza abantu kutizera no kujarajara no kuba mu misozi n'amashyamba ku bwa Shetani onodijeze nta muntu n'umwe ugomba gukomogwa n'inzoka nta muntu n'umwe ugomba gusandaza amategeko ku bw'ishavu ngo ave mu byagezwe ave mu byanditswe kubera ko nyine agwishijwe na bene se cyangwa n'intama cyangwa intama zigusha bungere oya Mwami wadusezeraniye Kanani nizeye ko uyidushikanyemo kandi uyiduhereye ubuntu umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe udufate ukuboko udufate ikiganza tukwishimikijeho izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera amen turabakunda cyane mugire ibihe byiza ubutumwa bwiza nakagaruka ndetse n'ibiganira narize ubusesenguzi mu izina ry'Umunyanazareti amen